O te tue whaatana whātu ilo tātua tinu uli whaai ungole nei fo iwa yaso, ile isi fo i wha o poponga o tala fau mai Samoa. Ua whausia matu whaatasia e rwaenga o le komisio te ngata whainga ruenga le malo. Se tusi ta ia lai whaafoi na ilo na tūlanga saonga le mōma malu pui puia, ngā ruenga whaatino, le uta ua o le tusi o pūlenga le leia nuu mawhio anga, ma whainga whaawai te te atuei whainga whaala tua, mo le tausanga le nei lua whelua wha, lua whelua lima, lua whelua se fulma le valu, anga ile lua whelua se fulma le iwa. O le tatala lo e ina i o le tusi ta ia la ta ua, sa awai ele fionga le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o ta euma se pau. O nisi o whauru lungo mtanga ruenga ma whaala po tutonga le malo, whapei masui o whaala po tutonga tu ma oti, masui o nuu mawhio anga. Mo mawhai o na tu whaatasia le nei wha moe moe, e le visoa swani mai a malo au whaatasi mali malo au se tālia. O le fionga i le tiktai o le atunuu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, na ia whaaftia le neita ia la fau wa whaatatia e le komisi mō tangata whainga ruenga le malo. O le fontanga le kapeneta i le asolulu le vai aso nei, na whaamautu wai nisi o to whinga fau whaolulungo nisi o mtanga ruenga po whaalapapitonga le malo. E au fiel vai ngō whelauwa inga o loa le atunuu, po le Samoa Export Authority, le ua whiriwhilia lo ia e le kapeneta, le fionga ia pouli Dr. Kennedy Faulalo, maulua i ofisa siri fau o lea fo i whaalapo putonga. O lona soifuanga o awina o whaamawina, sa i le kolisi o Samoa i le awhiwa se lau valu se fulu. Whaawawa tua i le kolisi mawalunga New Plymouth Boys in New Zealand, so oaima le University of Canterbury, ma whaawina mai ai i le wha i longa tāwalo le Bachelor of Science, ma le Masters of Science with Honours. O se alo e whaasino le ainga sa matiu i utua lii, ma walo fo ilo na tomai maanga waa whaapitoi me ta oputa wati na e whaavao malo. E meise o le taulai alwa ai me ta oputa wati na e whaawau, mo le atunu utau yati na e le Pasifika ma le lorolangi atoa. O se tamali i fo isa whaamawina na avema kone sale sa mo nei maatu nue mamao, whapea i manisi o whaalapo pitonga whaavao malo i le lorolangi. E matua lava le leile si le fie le vava ai le kapeneta i le tuta wati na e whaawau, ma polo kenti whaatino i le tūlanga tau i whaatuanga, whainga whaiva, lafu manu matau mafa. Whaeloa le pepo whaamtalanga, o le whaatui na i o le pūlenga fau, o le vaai mamao le ale malo ina ia matuau na ia le lava o ava noa whaavao malo. Mo le whaatau o ingo tātou o loe awina atu i Samoa nei mo isi atu no o le lalulangi. O po uli o le urua i ofisa siri lo le pūlenga faule nei, ma ua mua i whiriwhili ai, ina ua whatu a whaavaina le nei pūlenga fau, o fi whaatau o ingo o loa Samoa, po le Samoa Export Authority. O le ua whaamau ni aloa ia nei mai le whaurulungo le Kalesia Katoliko i Roma, mai le fionga ia Pope Francisi, po Pope Francis, le whiriwhilia aloa ia e leo pātele mo sese vitu liu tui, e sui tūlanga i le ua whai ilangi le wholaunga, sa teita ia le ngā ruenga i Samoa le pole anga Samoa pia, le fionga ala pati lui mata i linga. O pātele mo sese, na soifo mai le tausanga e awhiwa se lau wono se fulmalitasi, o le tausanga e awhiwa se lau iwa se fulmalifaa, na tofia i na te teita ia le Kalesia St. John Bosco i Sinamonga, a le awhiwa se lau iwa se fulmalilima, na tofia i avea mapule a onga, se i o mai le tausanga e lua afe se fulmalifitu, na whase atu i au kilani lua afe se fulmalivalu, manga lue ai i le Kalesia Messi au kilani sisifo. E na tofia mulmuliane na te vaia ngā luenga i Samoa ma Amerika Samoa, i na watu malole aki epikopo, ala pati lui manta e linga, e o mai le tausangan te nei lua whelua se fulmali tonu. O le Kalesia Katoliko i Samoa, o lo tulanga lua le feitaua whai o ntangata lotu i le atunu, le e tolu se fulmali ono a feiva se fulmali ono, a e tūlanga mua muai tangata e Kalesia, o le Kalesia whaapot patonga Kerisiano i Samoa.
O le whaalawelawe len tula I mai lea fio ango whale ula, na whaatama I ele moto se ainga e se malaia po le afi, ua molia ia leo ia inisi e toa wha mai lea lava ainga, e molia ngole whao o lima, ma le tu vai se whanua se tasi au noma se whaatanganga, a toai ma le whaaleanga ino ni meto tino, wha maunia mai ele komisino na tanga luengo leo au a paulongo I tino Filipo, ina ua maea o na whaia su e suenga ia ilantou ni to whaantao fia mai, ma toe te tala I tua e talia ai de masina fau, e amata su e le lato mata opo, I le vama le fionga le whaipule ia lo au sola malmalo kene tisio. O tu unga watu ina tu yele mtanga rengo leo, ina ia seini le ofiso leo I faleanta ia safarile vayasta itasi, ma ua tau fia umofoi o lato pepa malanga. A ua tali manino foi le komisino mtanga rengo leo, e o maile so, e le imawa lava I lato po le tangata, na ia susunuina mea tō tino a sia foi a inga. O tana fo ia mo le whai unga neiva yaso, manu ia tele le tātua tino o, whasoi foia.